Allo. Ese sheri ko nakubwiye ngo wereze 5 by'itike nkaba mbona wereje 500 kandi nayindi ku muhanda. Ayiwe, hagega ko ntago nakubwiye. Izina ry'Imana zeru ya nyuma yanze gukora. Allo, jerumbwiye ngwiki. Mvuye kwipimisha nsanga ndatwite. Yamaye Gakwege ndapfuye izina ry'Imana. Koko sura twite. Cyane rwose. Ubwo kuyikuramo baguca ngahe? Bambwiye ko ari 150. 150 yose. Ahubwo urenzaho nayo kwiyondora. Jeruzi n'ikindi mubyarenge zamwiyicira. Agashwingi. Ubwo walandika. Nenda bize kondu. Iwacu nta muntu wigeze yiyahure. Iwanyu bariyahuye se? Turashize none. Kareka Gakwege afite icumu. Allo. Mabuja ngendi Gakwege. Yego Gakwege we, amakuru se. Amakuru ni meza, namwe se muracyari beza nk'ejo hashize. Gakwege we ni ibisanzwe. Sha Mabuja muri beza pe, ariko buriya Mabuja uzi ko uri hari ikintu ntakubwiye. Nta gace se Gakwege. Sha nyine Mabuja uri mwiza pe. Ese si wari wabimbwiye. Kandi koko Mabuja nibutse yuko nakikubwiye. Ahubwo ikintu nakubwiye nyine Mabuja nyine sha naragukunze pe. Ngwiki? Ariko Gakwege uyobewe ko mfite umugabo. Erega Mabuja buriya Gakwege umugabo wawe nta n'ikintu andusha. Koko se? Cyane ariko Mabuja ubu ko maranyaga kamatushe kanje imyaka 10 irenga kataramenekaho na rimwe. Ibaze noneho maye umutima wawe ko nawe ufata Mabuja. Gakwege nawe. Ese Mabuja akabazo kamatsiko buri umugabo wawe muraryamana? Oya, turararana ariko ntago turyamana. Apo byumvikanye duhuriye muri lodge zo kwa Nkubito. Allo. Gakwege ibyo ni biki numvishe bibaye iwawe. Nacyo nakabazo tutumvikanye hagati yanjye n'umugore wanjye gatumye anyoherereza ikote munsi y'urugo. Ko mana yanjye ikintu twumvishe kidunda kuri ya se ni ikote. Nyine urumva mw'iryo kote nanjye nari ndimo. God have mercy upon us. Izina ry'Imana Imana ni bakomedi za Gakwege. Uyu mukomediye ni wamukurangiye. Ariko ngarasetsa ku gahuro ngo ni kuri YouTube ngo Gakwege ngo komedi. Izina ry'Imana. Ari gahunda mfitanye nawe kuziri kunyakafone yawe. Iki hano kumwana muri uri kureba komedi ndavuga ati hanyuma se wagenda gurose ko nimo kureba komedi. Se nta kuntu wavuga utankorera kuri telefone. Nakiza n'izina ry'Imana. Ntumenyere. Sibone ko umukobwa nk'uyu nkawe wari ku muhanda nakiza. Ariko wari uri kureba udukomedi twiza twa Gakwege. Izina ry'Imana Gakwege ngaratwika ngo muri no minsi ngarasetsa ngo kuri YouTube ni Gakwege komedi ngo kuri TikTok ngo ni Gakwege official. Mwemera ko izina ry'Imana. Ngaho komeza. Wasoje kuvuga ngo ugende. Reka nkure muri net kugira ngo ndebe neza. Ako bantu ufite ikibazo cyo mu mutwe. Izina ry'Imana kibazo mfite. Uri muzima neza. Uri cyiza n'izina ry'Imana. Nete zanjye. Izina ry'Imana nete zanjye urazishyura. Ziramenetse to. Izina ry'Imana do. Uranyishyura. None se urabana se zibaye urabana zino dinete zibaye. Urabana atari nzima. Cyangwa wabuza aho ujya wansabye ngagwa neza amafaranga ariko ntakindi ukareka kuza ku ubu kubitse turashize none nini. Uyu muntu rero yancanze. Yaje ntimba ari umusazi nimba ari iki ari kungoraho ari kunsoma ari kunkora kurara anyakafone yanyobe wamumparije. Ibyo shaka. Nibyari kwikoresha urose nabuturutse ari kubyumva kunavugaga nk'isandi. Nabo nyazara nanjye hano numva umuntu ari kuvuga umusore. Ahubwo uyu muntu n'umuteka mu ateka umutwe gaha ntavuga se.
gira ikintu ubwira abakwanga n'abagukunda. Icyo nababwira abakunzi banjye bahisemo neza nzabasetsa koko niyo mpamvu bagiye guhita bajya no kuri Gakwege comedy kuri YouTube bagakora subscribe na like na share. Ariko abanzi banjye ubuzima bwanjye buzakomeza bubacange kugeza igihe bavumburiye impamvu inkoko inywa amazi ariko ni inyanja. Yigendere mujye mureka ubu. Okay, basi nimbanze kunyereka basi nimero yawe tuzavuga ni nyine ku ruhande. Sha nimero yanjye nawe ntabwo kuko nabonye ari gute. Urashize none. Yata. Gutya. Kumanya kurabona tandebye. Bosi meze bite? Umva mbwira. Ese wajya kumbwira ngo umwana wawe ngo ngaba yifashe neza ngo nago nagajya kuri aya mafuta. Uzi ibintu arimo. Turu ya mbere barayirangije. Izina ry'Imana. None yafashe uraya. Yes. Unasize sagiye gusenga. Nakubwiye ngo nagajya ajya gusenga kuri ya mwana wawe ngenda bitse. Oya. Uzi ibintu arimo. Reka maze mubwire. Ubu tuvugana. Turu ya kabiri yigeze kuri. Aya. Mwana wanjye aritonda. No yazanye umukobwa bafite inzoga barimo baranywa barimo baragira gute genda urebe dore bari na hano hafi genda urebe genda urebe sara kinca ndakuye Action. Sina dosire ae mama madoni ze karabazago. Siko gisaka iki cyane. Waje nito birangiye. Na dosire ae Tabusinare. Dako na negenda ushi. Ai nanira. Yayimurikije. Kandi wavuze ngo action. Shakatsimba n'Imana na iki gikorwa gisimbutse burya sinzi ko ndi gukibasha. Kirasetse kirakije. Bose ngwiki. Sawa. Sobanurira uburyo nk'umukobwa yageze hano. Usanze barangije tubiri. Uyu muhungu wawe nabikubwiye. Dore uyu mukobwa yabaye yagizamuka none. Uyu muhungu wawe arambwira ngo mamagarira uwo mukobwa. Muhamagara. Nyamaze kuhagera bamaze kwinjira mu nzu abantumye dukingirizo dutatu. Asubwo Gakwege. Soncucye umwana. Mushuka se gute? Ngiye ndakubwiye ngo yantumye ubukingirizo gutatu. Urumva amaze kubunuma ahita numa na rikeri imwe. None amaze kuyiba witonze amaze kuruma rikeri imwe. Hashize umwanya ahita no mu bundi gukingirizo. Ubwo bwawe ndibwaye bwagiye he? Ubwo byaye byarangiye. Anumye ubundi ndanga ndavuga ati reka maze nje kubwira pasiteri ko uyu mwana we yararutse. Urumva nzi none nari nete zawe. Nabyumva noneho kajya numva ibintu bivuga mu cyumba nkabyumva. Ndavuga ati reka ngene mbwira pasiteri ko umwana we Satani yamwokamye aza musengere. Izina ry'Imana nuko byagenze. None se kambwiye ngo yarari makinga agiye kujya gusenga ukahita umuhamagaza kare kambwiye. Reka nyine yarari mafunga batashye. Reba uyu mukobwa katasa nk'umuntu. Reba uyu musore wawe. Reba iminwa ye.